بەهیا یونس حسێنێ 21 ساڵیە لە کۆمەلگەها مسیرێکێ لە قەزا سێمێلێ کە سوکار مندەهۆش ماینە و باوەڕ بکوشتنا یونسی ناکەن. داوی جار و بەریا دوو مەهان یونس و دەیکاخوا سەرا مام و خاڵێن خۆ داینە و بڕیار دابوون بێکجاری vegerne Herêma Kurdistanê. Lê Yunus dikevîte berhêrişa mafyayên wîlayeta Texas li Amerîka û dihête kuştin. پشتی که ما پێزانین کتنا بین حکومت امریکا ده حکومت امریکا هاتیه اعلان کردن گویی اف شخص هنیک و یه هاتیه کشتنت نابین دست هنده کساده و حتی بگاف کشه که او کسی دیار نبوینه که هم نزان که کینه یعنی هنده کت بیانینه یا هنده کت نیاسن ام حتی بگاف کشه که ما چه معلوماتت گرنگی سروانینه. یونس و دەیکاخوا بتنێ لە ویلایەتە تەکساسê dijiyan babê wan li sala derbas bûyî ji egerê nexweşiyeka giran jiyana xwe ji dest dabû. Yunus jî êkaneyê dەykaxwe bû xudan regeznameya Amerîkayê bûn. پلیس اتصال کرد گوتی اوه تشت درستن اوه ترمی هوا بس حتی نوکه و کلین بردوامن و که امجی کرشف پیوندیا لگل خالد وی و لگل دیکاوی بردوامن هشت و کلین پلیس بنگهت اولتین تکساس چه معلومات نداینه ما ام نظام دستی کی هات بکشتن بس وکو گمانم کفته موبایل کل ویره وکو مزانی گروپت مافیای هین ممکنه بشری بکشم بو تشتکی بخیر. لە ساڵا 1996 babê Yunusî û dêykawî çûyne Amerîka û piştî 2 salan Yunus ji dayîk bû. Jiyana hevjîniyê pêk neîna bû. Xêzana wan xudan regeznameya wî welatî ne. Lewra termê wî jî her li wêrê hat veşartin. 24 salan beriya niha xêzana Yunus bû bi destveînana jiyaneka xweş û aram û bextewer rû li wîlayetên hevgirtiyên Amerîkayê kir. Lê wana nedizanî ev jiyana xweş û aram û bextewer dê bi wana ber û vajî bît û merg û nexweşî dê li pey xwe hêlêt. Taif Goran NRT Komelgeha Misîrîkê li Qeza Sêmêlê.